Dalan, kinapudno ken biag. Sigurado ka kadi, asaan pa nga amo ni Magdalene ti relasyon ta? Di ka madanagan. Ta saan nanto amaamuan? Apay no sinaamlangan ti asawam, tadatan ti agdan na. Ammo masan ko ang mabali na panawan ni Magdalene. Gapo ta iso ti asawak. Agbalinak to anasingpat kan ka, no siyak ti pilyam. Asikasuan ka, pagserbian ka. Saan ta ko man napagsaritaan da ita, Brenda? Laglagi pam. Saan asyak tinagaram ken ka? Sika tinanggargari kanyak. Ket no ipilit mo ti kayat mo, nasaysayaat, no agsinatalangan. Ah? Ay, sana. Diyak kayat asinaan nak, Lucio. O sige nga, Rod. No saan mo akayat asinaan ni Magdalene? Saan kon nga ipilit? Ngam ka sa pulak ti kwarta. Amukmet. Aday talaem ti kayat mo kanyak. Ti kwartak. Saan nga iti kasta? Ay, ayatan ka. Saan ak anayanak idi kalman, Brenda? Talaga asaan asungsungpatan ni Lucio dagiti awag ko. Talaga aliklik-likan na kon ti awanan bain alalaki. Awan man laang nagimulakkan ko, ana, ngam kasla kayat na kon asinaan. Awanan bain day chay alalaki. Tinasayat. Mapanak iti balayda. Amuak iti asawa na, noan niya ti pakakumikuman ni Lucio. Nainbag nga oras mo, gayam? Kastamot kan ka, gayam. Nakapasyar ka man? Maboring ak ngamin. Iso akayat ko ti umay makiistorya kan ka. Ay, uray siya. Kaya't ko kumamot ti mangyibkas iti mariklik nak ita. Oo, apay ka di. Anya ti parikot mo? Adda, ngam sa anak pa'y asigurado. Kasapulak pa'y tinaan-anay nga ebidensya. Saan ka amaawatan? Anya ti kayat mo asawan? Panagkunak, adda babae ni Lucio. Anya ti kunam? Asino kumamot ti babae na? Kana, pagkunaam nga adda babae na. Adda nakitak arisibo tinginginaan a kwentas. Idi kalman a nakitak dayjay. Namnamaak nga ited na kanyak. Ngam aging ga iti pimanaw iti agsapa. Awan inted na kanyak. Iso nga adda imbaon ko amang surot iti asawak. Amangan no adda kasinarak na, ket iso ti pangtedan na. Anya? Maamuak inton malam ti agpayso. Urayak ti awag ti kasinsin ko abinoon ko. Amang surot kin ni Lucio. Saan amabalinday toy? Nasken amaamuak mat ti agpayso. Iso asurotak mat ni Lucio. Kayat ka makita, no asino ti babae na. Ti awanan bain alalaki? Saan lagayam asyak ti babae na? Anya ngay ti aramidem, no maamuam nga adda babae ni Lucio. Jakam mo nanang. Ngam kasla saan kon ang mapakawan ti asawak. No mapanaknakak nga da babae na. Kahit isinam nga rod. Kasanungay dagiti sanikwayo. Pagbingayan mi nanang. Ay, uunay lakit din ti asawam. Di mo't lakit di nagpanunutan. Gaputad da kwarta na apagbabae na. Iso analakalaang ang nagpasulisog iti jablo, nanang. Nga uray ison ti pakadadaelan ti pamilyayo. Nagbayag matan ti oras. Magagaran ako na makakita kini Emerald. Sigurado ang maragsakan iti regalo ken kwa na ita akaaldawan ti anniversary mi. Ngem, mariknak matkit di, asaan at ikinabaknang ko tinapatagkan kwa na. Iso siguro anat nagtiriknakan kwa na. Gaputan na iduma, kadag iti nakarelasyon kon. Akwarta laeng tinapatag kadakwada.
Happy anniversary, my love. Flowers for you. Thank you, my love. Nakalalailo ka talaga. Wanya, nakasagana ka din? Kas makita mo't. Nakasukat akon. Bagay ko kadimot lang, tibado. Siyempre, amin nga ibadom kat maibagay kan ka. Gapota sexy kan napintas ka. Sa dino nga ron, ti papananta ita. Mapantay ti may sa angingina na restaurant. Sika talaga, my love. Saan mo't anas kan arumwarta No nagluto aklangan, di nakatipid tapay. Kabalak mo tagluto. Sana mabalin. Gapota espesyal da ito yung aldaw para kanyak. Iso anas ken arumwarta. Okay. Si kaman langan, ti makaam mo. Ti awanan bain alalaki. Nalawag ti amin anakitak. Iti pa nang surot ko kadakwada. Iti dayjay a babae. Ti panangitad na iti sabong. Ti ipapanda iti nginginaan a restaurant. Kan nakitak ti panangisuot na iti kwentas. Iti dayjay a babae. Dayjay siguro ti bagbaga ni Magdalen ang nginginaan a kwentas. Maitured na arigalwan dayjay a babae. Idinto asyak. Pulos adinak rinigalwan. Ti awanan pain alalaki. Hello, Nathan. Kumusta ti panang surot mo iti asawa? Confirm, insan. At da babae ni Lucio. Anya? Esend ko kan kadagiti na alak aladawan na. Sige, insan. Katagyaman na. Awan ng yaman na, insan. Basta parakan ka. Insan, patib kerem ko matipakinakam mo. Nagsakit da ito an amwak, insan. Apay anaramid kanyak ti asawak ti kastoy. Kinapudno na, insan. Agburbur mo ti darakan ko na. Kasla kayat ko agudasan. Saan, insan? Saan mo kumaarugitan dagiti imam iti awan kaes-es kan na abanag? Anya nga ti planom itahan na anak ko. Kasaukon ti asawak, apaman ang makasangpat nanang. At damutan dagiti ladawan da iti daydi a babae nga ebidensyak. Kat, talaga nga agsiin na kayo? Wan nanang. Napukawan anamin pinsan ti panagayat. Kan panagtalag ko iti asawak. Ala, adakan ka na ita anak ko. Diyak kayat ni makibiyang iti anyaman a desisyon mo. Saan ka din nga umunag, love? Saanin, lab? Ano ti orasan? Sigurado nga urayan na kung ti asawak. Sana bali? Tanay tulod kan dito yung apartment mo. Okay nga, Rod. Agan-anad ka, ha? Kan agyaman ak iti oras nga impaay mo kanyak. Kastamot iti regalo. Awanan yaman na. Basta parakin ka, my love. Aramidak ti amin. O sige nga, Rod, ha? Umunag akon. O sige, tama pa anak maten. Amo kon ti aramidak. Iti kasta, makabalasak ka ni Lucio. Awaga kat agpakaasi akan kuana. Rumbang laang kan kuana di kastoy nga aramidak. Kalaat latan aliniklikan na. Gayam at daob-ubing akarelasyon na. Nasken ang mapainom ko iti agas apang paturog. Iti kasta, nalakaak ang makaala iti ladawan mi atwa. Awag akon. Ni Brenda da ito umawawag Talaga di naksardengan da ito babae. Sung batak man langin. Hello? Anya ti masapol mo? Apay
makliklikan na. Mabalin ka di. Isardeng mun ti mga uawag kanyak. Apay, ada ka din na sa pulam ang kasukat ko. Ne, kanya ka din ti sasawam. Jak kaya ta nalakwan ti asawag. Iso nga isardeng tanter aramidon ta. Sige, sardengan ka, nga may di may isang akondisyon. Anya data? Umay ka dito'y apartment ko. Kaya't ka akasarita iti maudi agundaway. Ngem rabiin, urayin na kung ti asawak. Uri apagbiit laang. Please, Lucio. Adalaang kaya't ka apagsaritaan ta. Okay, dumagasak dita. Ngem, apagbiitak laing. Agyaman ang ta nakaumay ka, Lucio. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ibagamon, ta sigurado nga urayin na kung ti asawak. At daing sa ganak a merienda. Agmerienda ka pa'y. Sana ka mabisin. Ibagamkit din no anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ala, no saan mo akaya teg merienda? Uray da ito'y Diyos latan at inimplak ti inuman. Saan ka kadi makawawat? Kinunak lang aruden asa anak a mabisin. Ala, ditakan. Mabiit laang. Oh, kailiw ka una yan, Lucio. Mabalin ka di, Brenda. Sardengan na kon asul-sulisugan. Ditakan. Tidakkel a Florera. Ipangur ko kankwan. Anya ti aramidag. Napatay ko ni Lucio. Ay, saan kong ingagara? Nagsipkot lang ti pa nagkitak. Iso na aramid ko ti kastoy. Agbabawiyak. Nga mawanan maramidag. Naskan nga awan makamu iti inaramid ko. Diyak kaya't ti maibalod. Talaga ang nagpatnag asaan ang nagawid ti asawak. Siguro, plano na matlaangan ti mangisina kanyak. Ni, asino nga tati umawawag? Sungbat. Hello? Anya? Bangkay ti asawak? Sa dino tinakasarakan nyo? Sige, sir. Umayak adagos itamatlaan. Ibagam kumatagpay sunitan. Anya ti inaramid mo iti asawak. Amo ti Diyos insan. Saan na siyak tinangaramid iti kasta iti asawam? Asino nga roon ti mabalin ang mga ramid iti kastoy iti asawak? Ang mga nuad na kaapan ha, asaan mo nga amo insan? Sige. Urayan tayo latan no anya ti rumor iti investigasyon dagiti pulis. Imbagak matan ti may papan iti babae na. Kano sa dino ti pakasarakan iti babae na. Gaputa iso ti naudi akadwana. Asino tinangpatay ka ni Lucio? Sapay la kumatamatiliwan iti kabiitan a panawan. Iti kasta, madalusan matan tinagan ko. Sana mabalin ang siyak ti mapabasol. Gaputawan basol ko. Sana mabalin ang siyak ti pabasulan ti asawa na. Sana gapot tada kami tinaudi ang nagkuyog. Kat siya kung ti mapabasol. Diyak laim pagaruap. Nga amugayam ti asawa na ti maipapan kada kami ka ni Lucio. Kinunakano ti babae na nga intulod laeng ni Lucio kat nag-awid mo't laadagos. Ngam apay asaanan ang nakaawid ti asawak na. Saan kumamot apom ay so ti atap mo at ti kasinsin mo tinang patay. Inyunay unay kumat. Asaan na arugitan ti ima na, nanang. Ala, urayan tayo latan no anya ti rumwar iti investigasyon dagiti pulis. Anya ti amu tayo no agul-ulbud laeng jay babae na. Mapanak ija istasyon ti pulis, nanang.
Amuda ka nun no asino tinang patay iti asawak. Nalawag ka no nakita da iti CCTV. Kayat mo ka day akadwaan ka. Saan nanang? Dito'y kayo latan. Padamagan kayong tulaangan. Sige nga road, anak ko. Agan-anad ka kuma. Apay, Brenda. Anya aga po a pinatay mo ti asawak. Tulungan ako magayam. Ay, diyak kaya ti mabalod. Sungbatan na kuma. Naadaan kami iti relasyon iti asawa ma. Nasakit tinakam ko. Gaputa dapay gayam sa bali. Aka relasyon na. Anya? Nukasta. May sakamot anang loko kanyak. Kasano an aramid mo kanyak dito eh? Pakawanin na ko ma. Pag-asim. Tulungan na. Iti kasta. Sana ka maibalod. Anya? Nagpuskol matan ti rupam ngagpatulong pay la kanyak. Linuko na kilang arudan. Pinatay mo pa iti asawak. Ita, kayat mo at tulungan ka? Gaputa oray kaskasano. At damot nagkadkaduan ta, Magdalene. Isa pa nga asim. Kasyan na kuma. Day tati maiparbangkan ka. Gapotag papada kayo ang nagpasulisog iti Diablo. Maibalot ka. Sungbatam tinagbasulang. Ipamaysam ti imatang mo iti asawa ken pamilyam. Ikawas mo ma tinakristiyanuan a kababalin ket sorotem dagiti panursoro ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalikang. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 8. No agimula ka iti bukal ti kinakillo, rumosing ti didigra, kat agibusto ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Ay masurunak no malaglagip ko ti manugang ta. Marigrigat matlaunay ay tawan pa'y dagana at talunin na. Ay, aga at apakpaikit din. At inalawa at talon tati inalmanan day dya alalaki. Ay, saan lang nga atap? No di kat day tatipudnaw. Ay, uunay mat ngamin dya anak ta. Kas lamapukpukawan iti lalaki. Diyakit din mamirmiraot nga awan pulusan ikuan at ipinili na. Ginayuman samit day dya amartin ti anak ta. Ay, no pay mat ati pay anak ta tinakatumpong iti kasi aklasit lalaki. No mabalin la ko mga ibabawi ti panagasawa da. Ay, sinalbag ngamin day ta nga ayat-ayat. Ta iso ti rason ti anak ta. Ay, ayaten na kano day dya mamirmiraot. Papanam ka dita nagsapa ka mar. Inakman mangala iti panaw. Tapalawa at basit ti kalapawta. Mabasa ngamin ti asidag ti ruangan no agtudo. May mayat nga agpaiso no lumawa basit ti malinungan. Mabasbasa ti asidag ti ruangan no agtudo. No makaalak-laki di iti adu apanaw. Uray nalawa ti atapak. Tapno mayat apagyanan iti aldaw no napudot. Mangikabil kan tumotan iti papag tapno may mayat. Ariglado day tabakat. Inak nga ron mo't aglaba di tawaig. Saan na bali? Taas si dagmat diti kalapaw ti waig. Ala, inakmat ten, bakat. Diyo ka di kayat ti mapanagyan iti balayo?
Nagdakkel mat balayo. Mabain mat nila kay ko, makipagyan kami latta kada tatang. Ay, managbabain ngamin nila kay mo. Ngam, nagagat kan nasingpat. Sa anak mat siguro nga agrigat iti sidong na. Sa maysa, nadungo mat kanyak. Ay, uray nakiasawa ka itibak nang, no naranggas ka na imot, ay, awan ser-serbina. Kayat ko pailaang ni Martin. Tanaragsak kami adwa. Oray marigrigat ti adda ka bibiyag mi. No ngay ayaban na kayo ni nanang mo, ijabalayo. Nilakay ko ti mangaddang no kayat na amapan kami. Wan no saan. Panagtatalunan. Agam nasakit mat day tasikat kan sakam ako nam. Ay, Kasano kan ngay amakatalon. iso nga raod. Ingkan saya banjanak ta. Kanti manugang ta. Tagyandan di tawi. Ni Martin ti pagtalunain. Wen sang agpaiso Imbag lang nga da ibabaon, no kasday nga agtudo. Una, agiwayway itinuang ka nagaradaw. Ay, jakmatan makaradaw. Kaputan na sakit ti sikat kan sakak. Sige, tamapanak iti ayanda. Damag ko ang nagpatakder da kano iti kalapaw da iti kakaiso na asular da Martin. Anya, kalapaw. Day tala ang ti kabaalan day ja Martin. Kasano no adasa nga ilida. Ay, no nagtungpal ko manili sa iti imbagak alipaten nanday ja lalaki. Di mayatlat ako matibiyag na. Nakaumay kayo mat nanang. Umunag kayo Sanen. Umay ko la ibaga asaan ang makatalon ni tatangyo. Tanasakit ti sikat na. Umay kayo kuma. Tada kayo ti katulungan na nga agtalon. Ibagak to na sumangpat ni Martin. No kayat na nga umay kami ichay, nanang. Anya ko mga iti di na kayat. Di yo mapanawan to'y kalapaw yo. Naragsak kami dito'y kalapaw mi, nanang. Ay kasta pa ita. Ngam inton awan makanyo. Kasanon. Naragsak kayo kanilata. Saan mi mat nga ipalubos nga agbisin kami? Tanagagat ni Martin, nanang. No agpay sumatlaang anagagat. Ibagam nga ron. Taumay kayo ijabalay. Ala, ibagak. Apaman asumangpat ni Martin, nanang. Imbag ta simangpat kan lakay. Itay pa'y ngar-urayan ka. Ne, adda ka di parikot, bagat. Apay nga inururay na ka. Imay itay dito ni nanang. Ha? Ne, anya nga iti ginagara na. Kaya't da kan ni tata nga agawit ta ijibalay da. Tatulungan ta kano idang agtalon. Kaya't da mapanta iji balay da? Saan ka di adidak kayat? Sa anak kano ama ibagay kan ka. Tawan kano dagami. Idinto, tanalawa ti dagayo. Saan nga min akabaulan ni tatang kano ti agtalon? Tanasakit ti sikat na kan tumang na. Ubing paymot ni tatang. Apay ang nasakitan ti sikat kan tumang na. Awan inubingan no sakit ti pagsasaritaan, lakay. O, kasano? Anya ti pangaddang mo? Agawit ta ka ti ijibalay da tatang? Gargarat yung samad day taawit mo, pare. Wan pare, mapan kami iji balay da katugangak. Tatulungak kanong agtalon. Itatag ka sa pulan iti kadwa ng agtalon. Kaya't na namapan kayo di balay da, pare? Masapul amapan ko tulungan tagkasapulan kat nga rod. Amok ti ugali ti katugangam. Mata pobre. Tanang ato ti panagkit-kita na iti bagina. Idi pa'y laeng. Nadlaw kon, ti kinamata pobre na. Ay, sayang. Naunaan na ka nangalakan ka. Kasapulak ti kadwa di talon kahit. Ha? Kasta ka di? Ay, sayang. Ay, kasapulan mo't ngamin ti katugangak ti kadwa na iti talon. Anya ti kunam lakay. Pimanawan dali sa iti kalapaw da? Wan, bakit? Sabay kahit ko akasugpon iti panagtalon ni Martin. Ang, imo na ti katugangan na nang ibagakan ko na. Ay, sayang. Uray siyak.
Kayat kumat ni Lisa, tanagagat. Ngam no kas pangarigan kayat danto ti makisugpon kadata iti panagtalon, ay kayat ko lataan. Masigurado, di da maanusan ti ugali nila kay Matyas. Pag ko naamot, katugangan naman. Ay na, amo kung ti ugali dahi di alakay. Nagkaro ti kinamata pobre na. Manugang namot ni Martin. Pabainan na nga ta. Adadaki di kanayon na apabainan kakabalay dan taon. Into nagkita kayo ka ni Martin, agdamag kantuman. Mabainak nga agdamag ka ni Lisa. Taama namat di masaknan. Agdamagak taasidag mo titalon nila kay Matyas, kan titalon tayo. Anyat urasain. Apay adi pala rumor ti asawa mi ti siledyaw. Nag-overtime ang nagarado idirabi tas silag ngamin tatang. Iso ana puyat. Anya nag-overtime. Masadot kit di nga agarado Mapanmat lang inton madamdama Uriin kayo kita ti narado na ijitalon. Basit lang ti saan pa yan alpas. Ay rumbang lang nga galiptak ta asawam. Saan lang amangan ti pagaliskuan na. Anya pa'y laang ti kayat yu, tatang. Nagagat mo ti asawa. Uray nagagayt. Tawan mo't sa nikwana nga ubrain na. Awan mo't la serbina. Tatang. Agpay sumait. Saan ka day nga awan apulo sa nikwa ti asawam? Nakapubpobre anay kamang. Apay nagawit ka, nagkantasapa pa'y laeng. Umay kakadimang ilaban. Nalpas ko ti may sa akal lang tatang. Pinaginanak pa ilaan Jenwang, tamabisin meten. Dagay ka kumaidjay tambak na sapa pa'y laeng mait. Umayak mangalay ti danom, tamakin inom dananang kan Lisa. Naparpartaka kanu ngamin amag na, iso asyak ti may. Madama ti sekada. Awan tanom dito'y balay. Ikagsakdo ijay gripaw. Sige tatang, inakargaan to'y galon, ngaypan ko ijay ayanda. Jay duala ti alam. Asiwam, tayawid mo dito'y balay. Apay agalon lang ti isak daw. Sige, tatang. Naibayag ka mo't lakay. Adda ka di dinagas mo pa'y. Awan ngamin danom ijay balay. Napanak pa'y si Makdo, sakbay ngay mayak dito'y. Anya ka di ti aramiden ni tatang ijay balay aya. Ay, anjak amo Dinamag na, no apay anasapa ka simang pat. Kung anakid din, amapanak ka numang ilaban. Ay na, pasensya mo ni tatang lakay. Ubing pa'y mat, apay akas lagkabawan. Saan ngagkabaw bagat? Talaga akas jay ti kababalin na. Ala, ano santan lakay? Wun bagat, ano saklat ta ni tatang? Nalawa ka di pa iti sana naraupan. Ay basitan, tainawis ni Martin dagiti gagayem na. Nagpatulong, tatulungan ng tumot kanuida. Babit tayo nga ron makalpas no kasta. Alisto ni Martin. Ay, imbaglakit di taadda akadwa tayo. Rumbang lang tayo nasawa nakit nga ron ti anak ta. Ay, jak ni namnama nagagat gayam. Dakkel ti maitulong nakadata no kastoy apa nagtatalon. Sa anak lama ay ayo kan kuana. Awan mo't sa ni kuana. Anya nga iti pangbiag na iti pamilya na. Nang runa, kahit nalaing mo't ngagputot. Mabiyag na mo't siguro, tasaan mo't asado. Umanay lata ka day na makitaltalaon. Awan mo't nga talon na. Day tati parikaut. Ti kinaawan sa ni kuana ti makapadismaya. No mabalin ka jak kaya ta para iti anak ta. Ang agasawa dan lakay. Saanan ang maibabaway? Pare, kumusta nga iti pan nakipagnaadyo iti katugangan? Ay, kuntun umay pa nagtatalon. Mangkita ak iti sabali apak ikaduak pare. Jak magustuhan ti panagsasao ti katugangak. Kunakon kay. Talaga akas jay na, dahi jay katugangan pare. Ay, nasakit ti panagsasauna, pare. Nagasidaglat italon, may. Isa, narwama ko na iti panagsasauna. Ay, talaga nakaro. Ipagpagapuklatan ka ni bakat ko, pare. Abay,
Kagura na ka nga tani bagat mo. No, sung bata mo maminsan ni katugangam. Jak ngamin kayat, nga adda pagsakitan tinakam na kanyak. Isu alo may klikaklatan itiriri. Imbag ka nagkita ta dito tiyandaan, Mare. Adda ngamin napatag nga ibagakan ka. Anya ka di dayjay, Mare. Ay na, naaprobaranan ti ipapanmi ka nila kay ko ija abroad. Ha? Ni, jak amo nga agabrod kayo gayam. Kaano? Mabiitan. Kayat nila kay nga ipiyar kada kayo titalon ni. Tapumanaw kami kat nga ron. Mabayag kayo iji abroad? Nalabit akas ta. Siyempre, no makasara kami iti trabaho mi ijay, agbayag kami siguro ijay. Imbag man. Di kan tumot mangliplipat Ay katuan Apaman makapanaw kami, da kayon to kumati agyan ijabalay, tapno madaldalusan tata. Ay, umay ka intapay agmerienda, kabayatan ti panagsarsarita ta. O sige, ilibrim lakit de. Nay, apay nga da kayo pala dito'y balay. Di kayo pala na panidya talaw. Makauma kayo akabalay. Tatang, kaya't mi pa'y kumati agyan dito'y balayo. Tapno matulungan da kayo. Ang ladingitan mi. Kanya ti kayat mo asawain. Pumanaw kaming tatang. Mapan kami ijay balay da Tony, tada kaming ti agyan. Agabrod da nga minan. Kat da kami matantimang talon iti talon da. Anya, pumanaw kayon. Uwan tatang. Saan ka di anauma kayon kada kami? Sige tatang. Mapan kamin. Ay, napandan. Ay, awanan katulungan kiti talon ka. Ay, kasano da ituyay? Saan anasaya at timang idadanas, tagbalatag tumatlakan ka. Sursurwam timang ipatag, tapno naragsak ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin, papagayam, intay ibasa, ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Lakay, adda ni kasinsin mong edi ijerwar. Taapay manan. Anya ti kasapulan naman ng day tao. Ibagam nga awanak. Imbagakon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta day ta. Makauma. Kaasi nga rod. Kasla saan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuluden day ta tricycle mo. Saan mo mo tingaws usarain? Taapay. Agpasada kuma, tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nalpassenger aramidan may abalay, isungawanan ti trabaho kita. Awagak pa ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti day ta tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat, umunag ka. Agyaman na ka, insan.
Nagpuskol matentiro panan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Imawagak. Tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Edie? Awan ka no trabaho na ita. Ayun gayam. Ibagbaga na abuludan na tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay, makaumad ah. No awanan da. Dito ilat ta balay ti tarayanda. Ala, ipabulod mo ta tricycle. Takasi damit. Sayang matlaeng, no at dalaang di ta nakaparking. Sige nga Rod, manong. Sige. Ikumusta naklaangan? Pasensya kayo na. Nakipanganak kong dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma. Tay pabulod ni insan ko jay tricycle na. Tapno at damot pagpasada. Taday gatang mi, tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpet. Iso na laeng takanayon abisi. Na i-promote ngamin kat ison ti chief of police ita. Kasta ka di? Ay, imbagman. Sapay ko maata ma-i-promote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ko. Apay kit dinasa na may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga dagita kakasinsin ko. Ada engineer, ada police, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman. San Eddie? Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon kat. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpet kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jakman amo ka ni Manong Manuel. Nasingpat launay kadagita kakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jay bado na. Permi nga agrig-rigat day tibiyag. Wen ngamda kami lat tati tarayanda no awananda. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrubwatak man langan. Tama pa na kun iti trabahok. Jay tolbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Biro kam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada ma-tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbag man. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama panag-eskwela. Kasanungatan. Ngaykat makamu kamatan ngagdiskitara. Nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Nagbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katsak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan nak nga ta? Apay kit dinasan. Kat no na-promote gayam manin. Aya? Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti hepe ti pulis dito'y lugar tayo. Ay, kita uman lang dagita kakasinsin tayo anya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbul. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, Manong. Ay katagsida kami mat ita iti na imas taado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel. Wanya Insan, magustuam kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na Insan, nagmayat mo tanday ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito yan niya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrot iti kastoy a restaurant, Insan. Okay, kumusta kan? Insan, isarrak nakmamot iti trabaho. Amumot ti balo. Marigata nak unay, talimadag iti anak ko. Kasapulam ti trabaho? Wan Insan, naamok namin ana i-promote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie. Taimpabulod mo jay tricycle mo kunkwana. O sige, mangantapay. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman ak Insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na,
Nagmayat lakit din daytoy ginatang ta at TV bakal. Kano iso dayto iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay si Mardang Ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panawon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat day ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sanak ngagbayag, di magasaklaeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya day ta, Manong? Nagkita kami ngamin kinidina. Ha? Anya mananti kayat na day ta adina. Idi na palabas alawas, imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, day tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho. Amumeten, balon, kan adu dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kankwana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taupisin na ti ayan mo. Ibirukam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay matdaytan. Makauman dagitang agkapsat, Manong. Sigigit din. Anya akit da ito'y akapsat kon aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na ngay ni Manong Manuel lakay. Nangisagana ak iti merienda para kan ko na. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya ngay tirinantana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Niinsan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga ta at trabaho ti maitad ko kankwana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kini Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rin anta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawan da. Itad na. Ay, no apay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpad akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin di adal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod, tatang. Malagip ko pa hindi kapigpigsaan tinigosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mo't dainsan ko. Ay, kita man langin ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayo mo't ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? Ada ka din na biro ka matrabaho para kininsan din ha? Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kaasimat. Awan pangalan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibiro kan, Manong? Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagito'y akakasinsin ko. Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano, katawan mo't gayam lisensyam ngagman maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliwkan ka. Ay na, agyamanak, insan. Angam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno sanda ka natiliwan. Uwan Manong, talaga anaanos ka? Agyamanakan ka ha? Kat, kumusta mo ni Uncle? Dayjay kumapkapsot mo't latta. Ne, apay ngay. Jay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Uncle. Sigurado amaragsakan dayjay, no makita na ka insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na. Kunaman. Di na.
Yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, angkal. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, angkal. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako unahin kan ka. Agsakit ka kano? Ay, day sigod as sakit ka, timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Adula unahin titulong mo kada kami. Kababain, numainayunak pa, pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kasta, angkal. Awan kami ti estado ti biagmita. Nusan aga po ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko. Tagpa-check up kayo di ospital pagtrabahuan na. Sige man nga rod kaanakan. Kitagyaman ak unay. Aginayat ka laang tatang, taas idagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko? Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya maniti dayto nga ospital ti asawa ni Insan mo doktora. Isumot day tati kunana tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kan kuana, tapno saan tayo naagbayad. Ay, talaga na saya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamot gayam, umunag ka Ada ka din ni Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapem. Ernesto Lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagan. Nga nabiro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdagan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minam mo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Umaak paikit din. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam, engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong ka dagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo. Awan ka iti kasta posisyon mo ita. No saan da tayo at tinulungan idi? Tandaanam da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kin ni Manong Manuel? Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakkel gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumat lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu ama panak di balay dangkal. Mapan kumankit di bisitaan, tamasakit. Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastaya? Sige. Kasaritak to inton makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, insan. Uwan, insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak insan. Awanan kami ngamin at talaga. Awan pa'y mat ngamin trabaho. Ungayam insan. Dahi tapay timay sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kinton bigat. Apay insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak insan. Dakkel at talaga ti maitultulong yu akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mon, insan. Sige man nga rod, insan.
Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam, takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito